Dear Mr. Lonely, pakawanan na kiti da ito yung ibagak ita, Lorena. Anya ti kahit masawan, Jojo. Pakawanan na kuma. Nga masapul alipaten na kon. Gaputa saan kan nga ayayaten. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Ang mumot nga ayayaten ka unay. Nga masapul nga agawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siyak ti ama ti inawan na. Anya? Ti pa'y mat best friend ko tinangisukatan kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan na datati para iti tunggal maysa. Kat daytoyen ti maudi apa nagkita ta. Nagsakit da ito nga inaramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, pakawanan na kumaga po iti kastoy anapasamak. Arig na inagaw ko ka ni Jojo. Talaga mat, nga inagaw mo kanyak ni Jojo. Nagpuskol kit di tirupam ngagparang kanyak kita. Ala, pumanaw kan. Katjak kayaten ang makita tirupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Kat sapay la kuman. Tadumtang tuti panawan ang mapakawan na. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa ila kanyak. Adto'y iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agiamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan ayat mo. Diyak manaktan tagliday, mama. Nang roon na ka ti pa'y mismo a best friend ko tinagisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada adwa. Diyak ida mapakawan. Saan ko bakas ta iha? Sursuruwam ti mamakawan. Tapno lumag-an tiriknam. Manglipat kan, kat mga baruanan kamanen. Agyaman na kadagita apalagi piyo kanyak, mama. Kat sapay lang ko mga rod, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Atoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya, ngamsaan ko man arumbang anagtakpak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di tarwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka, agpasugnodak, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman na kadagiti a merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong ag merienda ta. Ang mga nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Wow! Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlawa naragsak ka. Gusto ka, Divina. Talagaan naragsakak. Gaputa mariknak nga agayatak manan. Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayat ti kasta manang. Di mo isarat ta pusom itinagan ni Ayat. Wan ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard ka ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kankwana. Nakaragrag sakak, Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ti ayat ko kan ka.
Gapot ta mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Kat sapay la kuma, tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik, Lorena. Ayatan ka iti si bubukal a kinataok. Jak tupulos aramidan, doan niya ti inaramid kan katisigod a nobyom. Mangnamnama ak atong palam amin dagita. Jak lakit di maaklon, no bilang masaktanak manan. Ulitak nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard. Lorena. Karen? Sika ka din dayta? Wen, Lorena. Mabalin ka din agsarita ta. Pangasim. Patgan na kumauray italaan. Sige. Sumrak ka. Agyaman na. Agtugaw ka. Agyaman akmanen. Ita, apay ngay may kaditi balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kahit ko nga ulitin ti angkid daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kan ka. Anya? Lorena, kayat ko nga ibaga, asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon nakasidaran ni Jojo. Napilitan ka no lang anang ikalay sa kanya. Gapot na masikugak itin. Kan aging ga kano ita. Kat sikati ay ayatan na. Pasensya kan, Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Nakamove on akon. Kat awanin bibiyang ko no anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayong matlaadwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko man. Kasaritam ti asawak. Amok, sikat ti denggan na. Marigrigatan akuna yan. Pasensya kan. Ngam jak mabaling aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikot yo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mo't nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka dito awagam? Itay payad di ka makaid na nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon mo't din asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanagan akpaykit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ala. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaat. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaganakan ka ti si bubukal nga address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti Castellon, Hyde. Inayat kay tinapod no. Ngamlino ko naklaang. Pakawan na ko ma, Lorena. Ngam natulagan ti kasarmikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagakan ka. Gaputa jak kayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat sana ka masaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramid ang tikas iti inaramid iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma tipod nung ay ayatag. Nasaysaya atan ti kastoy.
Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka manuno saan. Pudno nga inayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard! Nasaya at matasimbang pat kayon, iha. Kumusta kay tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka di ti lugar da Leonard? Ma! Ang sakitin na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapoy tinakaro ang sakit. Anya kami tinapasama? Napinagsanit ka. Kan uray nakla inarakop. Mama, pastor ka na kami, pay. Di ta ulit di pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman akiti Diyos, Lorena, iha. Makita mi manantisigod a kinaragsak ti rupa. Wan, mama. Gaputain inot ang nakalipat kadagiti pan nakapasakit ko. Nasayat no kastamanang. Kat, ada ka din baro a love life mo? Blooming ka nga min. Awan, ading ko. Bay, ampay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kiditi ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidak. Anya? Ang manang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi pom asaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina kabsat mo, iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat as sumangbaykan ka. Nalabit akasta, mama. Ngam no ita, jak payla kayat ti makiayan-ayat. Tinapatag, nakamove on akon, kan naragsakak manan. Agpaglapag na agman pay diti parke. Kayat ko ti agpasyar manin iti day ti alugan. Ay, agpasyarak lata dito eh. Ore, awan ka date ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Ni, sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta ka? Talumot na atawan, andi ta nagkit-kita. Ngam nakapimpintas kalata. Panawanak dito eh. Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan na pimusay ti asawak. Gapo iti panaganak na. Tilangan anak mi ti pakalaglagi pakan kwa na. Anya? Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasano ngay? No kidawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo, anya ti makunam? Imposible mat ama pasamak dayta, Divina. Talon atawan tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Ngam kasano no bilang tamapasabak dayta, iha. Aklonam kadipay? Ay ayatem kadipay ni Leonard? Mama, nakalipat akon. Kan, saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan, ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak diti baybay. Ada ka din napatag nga ibagam? Kastangag peso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma.
tadi nakagura. Anya data, iba kamlata. Lorena, mariknak ngay ayatan kapailaan. Kat numan nugot ka, kat ikan itimay sapa agundaway. Litupak dagiti nagkurkurangakan ka. Kayat ko asik ati agbalin amay kadwa nga ina, ni Mara nga anak ko. Leonard, kayat kumat nga iba ka? Ana sa kita nak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akon nga agayat. Pasensyakan, ngam saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Katno agayatak tupay, panawan laangan ti makaibaga. Ita, agtultuloy pa ilang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena pagayam ko, kas kun ati inam, di mo isarata pusom, ken ayat. No san man ani Leonard, bayam asmangbay ti baro nga ayat, iti biyag mo. Tapno mananam mo matiragsak nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan adda kayo ti agkagasat. Kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan na Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, awagan nak itinagan a Lorna, adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan abu may bayag ti relasyon mi, adda ugali na, ama discobrek, adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Intun Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates. Oh. Ay, wala niya. Intun Domingo gaya man. Umay ka Pampanunutot nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pa'y lang nga imbagak day takan ka. Uray awisin na ka nga agdate kayo iti boyfriend mo. Una day ti awis ko kan ka. Ay win gaya man niya. Oh, yam amunak to yung boyfriend mo Maam-amom to ni Fridel. Di mo tupay nga min ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to intun Domingo. Bilibak talaga kada kayo nga agkakabsatan niya. Uray 5 atawan, anatay day dinanang nyo, silsilibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyaan na kami, no saan may asurutan ti kayat na. Sabagay.
Pakalaglagi pa nyo kan kwa na Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyaman na. At nakadipay ka na yun nga order yo, ma'am. Awanan. Okay. Aya bandak to lang no adapay. Sige, thank you. Oh, Fridel. Kasarita nakmat Anya ti serbina nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplip pasok ngamin ti games ko. Anya kalaki din na ya. O anya, umay kainton Domingo iti banay? Tapay mo mayak. Anya kamatan. Intets ko pa'y kano apay. Nalipatang manan. Apay ngamin na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ang natay lang aruden. Celebraran yu pailaan. Kat sigod mat nga aramiden mi da ito atinawan. O anya, umay ka? Anya ayat ti papanak itong Domingo. Adda pa panam? Kat no idi pa yung bagakan ka da ito Masapo ka di nga umayak? Kaya't ka nga minngayam mo kadagiti kakabagyan kan gagayom ko. Ay, kababain sama ta. Aduda? Ado ti kakabagyan ni kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak po. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Uwin ngagpaiso. Ayun Saan pa'y asimang patdagi ti daduma? Kat, sumango tayong aruden iti lamisaan. Kat kung naramanan dagiti sagana yu amakan. O sige, intayon. Nga maguray ka, kaslang amin adaw orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gates. Sus! Urayan ti boyfriend mo anya. Wen. Awan ka di pa'y? Awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon mat dito'y probinsya. Intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. O may tumot lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Ay, wen amanang. Apay anakalidliday ka. Nabannog ka kadiunay nga si kaso kadagiti nagado a bisita. Bayam ading siya kunti mangyurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Ay, awan mat ni Fridel manang. Saan nga emay? Mas naawak mo't iti dayja a boyfriend mo. Diyak pa'y nakitkita a pulos. Ita kumaang nga imay. Tapno yam ammom kadagiti kakabagyan tayo. Ay, saan nga rod nga imay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pagproblema amkit din dayja a tao. Panagkunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na kan ka? No talaga aseryoso,
Imay kuma, tainyam muna ti bagina. Oy, LQ kayo kini Fridel anyo. Jak kasal-salita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa ikit din to'y inbox ko iti mensahe na. Iparik na anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin asaan nagparparang. Oy, friend. Amangan mo't no ada ilamlamang na. Ada nga ta ilam-lamang na. Mapankantuman iti balayda. Taamuam ti pudno a kinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawid tan, Lorna. Wan, dito itan nga aguray. Talumabas matlaang dito dagiti jeep. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino na ita Ni Fridel. Ha? Iso na ita ni Fridel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa kasarita. Jak kaya't akasarita. Sorry, babe. Pakawanan na ko man. Saan ka nagumura kanyag? Sorry. Umuna akon, Lorna. Nas kanyag sarita kayo kini Fridel. Sige, friend. Inton bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpaila ka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ide balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada ngamin emergency anapanak. Emergency. Kilaat-latan nga di emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan nak. Agparin tumangak. Yatararamidan. Agparin tumangak dito sang wanam. Tapno pakawanan nak. Tumakder kan. Nagaduti tao dito paradaan. Kababain. Sa anak at tumakder. Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman babe. Intang harudan ag merienda. Namiskan kahit. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? When Ay! Isumit lagama, nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Jak matan na yam-amukan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawatak. Nagsakit nga min tinakam ko iti inaramid na. Ngamayat itan. Inimbitaran na ije balay na. Okay, mapan ka Talaga mapanak. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamat ti panakilangan na kadagiti kabalay na. Ditam anaan anay amaam mo ti boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Laura. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga'y ti kadwam nga agnanaad ito'y. Ninanang ko. Ayan na nga'y. Napan nakipalingki, iti lupon na akanan tayo. Kasta ka di. Iso nga pagururayan ta. Anya ti kahit mga aramidan. Agbuya ta iti TV, wano ag computer games.
Siguro, day tala ti aramidam anya. Ti agkom computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bakakmat. Ket adda kwartak. Day talang tar aramidam. Ti anya? Ti agkom computer games. Anya pahingay. Ay, nagrigat ti makitsenda ita. Nagado ti tao. Nanang mo day ta si Mangpan. Ay na, nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Bay amon. Kabaalan na. Ay na nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, Nana. Sino ka? Balasang ka? Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Friedel, a girlfriend na. Tulungan kayon amang awit kadagiti pinalingkiyo, Nana. Sige man, balasang ko. Ay na, nagsakit paikit din ti sikat ko, nagbagbagat. Inayaban niyo kuman ni Friedel at tinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dinto pa rumrumwar dito balay day tatao. Kive, wano computer lang ti as-asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursurong akin ni manang ko, Nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si Bibiyag da kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag pay. Makigigyan kini manong ko. Ni nanang ko, nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya tiraramidam dito yung kusina. Itay kapay ng urayin ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga mintilutwan na. Bay-bay amon. Kabalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan. Tasya kung ti makaamu dito yung kusina. Ay, sige, Nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Friedel, apay kasta ti panagsasaom kininanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasayang at mo ti panagtungtong mi. Uray jak pigsaan ti panagsaok. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ijay salas. Intag computer. Nabanugan ti matak nga computer. Mabisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan din di abakatan. Oy, Nanang! Ikan na kami na iti meriendami kan ni Lorna. Ay, gayam anya. Ay, nalipatak matan. Darasama! Nagbuntog kan nga gunggunay abakat? Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, Jack, amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Uwan. Manganak man. Ay, una yan. Ay, anyan day di abakat. Agungat ka man. Awan ramraman da ito'y tinimplan a Diyos. Aguray man. Friedel, agtugaw ka. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman da ito'y Diyos.
Siya kung timapanmang na yun iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramiden na. Ay, pasensya ka na nako. Pangaldawan ka tsak pa nakaluto iti pangaldawan tayo. Unak ngamin at tulungan kayo, nana. Ay, saanan, syaklatan, agungat tumanan ni Fridel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalid ay jay nga anak ko. Imalan sa iti day di tatang na anaungat. Kasta kadi? Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton daytoy. Mangan ka iti ato, babe. Jack kaya't ang mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupray ti aglaba. Pinaglabak tasan ang naglaba idi Sabado. Katni, awanan usarag. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba umanan. Bayam, narwaman. Inak ayaban. Diyak kayat timangan no saan ta kasaangon ni nanang mo. Mabisinday jayan. Nana, umay kayong tamangan tayo. Ay, aglaba akpay, balasang ko. Umuna kayon ka ni Fridel. Di nakpakadanagan. Isumat lagayam anagkutong kayo, tanagado tar aramiden nyo. Rumbang ko mga itiday tanga edad nyo, aginana kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat, balasang ko. Umay kayo nana, tani agawid akton. Ay, agawid kan aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako nana. Ket amangan no saan dakto na makita. Saan kan nga agsubli dito'y balay, may balasang ko. Ay, apay ngay. Kat kaayan-ayat mo mat ni Fridel. Adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laan? Nasingpat ni nanang na. Awan makunakkan kwa na. Ngam ni Fridel. Apay ni Fridel? Saan namot ares respeto ni nanang na. Bugbog kawan na, kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak. Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kuana. Gapo iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnot at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyami. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milata. Pampanunutek, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, ken nagsakripisyo ken kuana, kasanunto. No da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko,
Padasam akasarita ti boyfriend mo. May papan, iti sana nasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris katagbalbaliw. No naaramid mo dayta kat saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras kan panawin mo, iti lalaki, asaan na nga mo nga ipateg, kan erespeto ti inana. Awan tayo dito'y lubong, no awan dagiti naganak tayo. Urayan niya pa tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto kan pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, ti mang supapakyan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon, Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katugangak. Iso nga inaramid ko ti may sa abanag, nga iso ti amok a solusyon iti problemak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, amok kada kayo ti kaayan-ayat ko ni Lorraine. Lorraine, iso ni Mamang. Agmano at Mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka kadi? Wan Mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at narod no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine. Iso nga agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka, saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayo, Mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dinong nga ro di pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay, ti pakaagayan, ti kasaryo. No mabalin ko, Mama, kat ije Ilocos. Ay, saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Uray ije ayan yung nga rod ti pakaangayan, ti kasar. Pasensya ka lako man kini Mama, Lorraine. Tapno awanen ti Riri. Sige, uray ije balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanen, tapno awanen ti adu asao. Datatang kananang laang yan kandagiti daddo makakabagyan mi ti pasang atat dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatem latta ko man ni Mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Iso ti inam, iso arumbang nga awata. Kumusta kayo, Nanang? Ay nasaya at kami mutlat ka anak ko. Si Kangay,
kumusta ka matandita? Okay, akla ang matnanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga dan kaayan ayat ko? Awon, anak ko. Nadakamat mo idin. Apay ka, day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi nanang. Kat ano sa inyo kumaada kayo laangan ti sumang at ito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay, katwin no kastati ko nam, anak ko. Agyaman na, nanang. Ita, tanalpas ti kasarayo, sa dino ti pagyanan niyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming ngagnaid. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito'y. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adlang mo trabaho mi adwa. Nasaya at mo't nga ron, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Sana mabali na siya ti pagbalinan niyo at agabuyo. Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti sarak, kan iruruar iti trabaho. Itala ang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarak ni. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarak ni. Gasta ka di. Ala, mangantay nga roden. Kaya't kunti aginan na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-ada kanyak nang runa kat aginawak pa'y. Ala nga roden, mangantayon. Tapno makaina na kamatin. Kaasimat ti baby ta. Awan gayam edi. Adan ti bilti danum kan silaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangidol-dolin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangidol-dolin iti sweldo mi adwa. At damadlaw ko kin ni mama. Anya dayta? Kasla na sakit tinakam na asyak ti mangidol-dolin iti sweldo. Natap mo laang dayta. Pagbalinan da tao a katulong. Awan mo't nga ron sweldo ang maitanda. Nagsaya at katibyadan. Malpas da amangan, maturog dan. Ay una yan. Kuna kunkat. Agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong batan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit ni. Lorraine, ikandak man iti kwarta. Pangusaran niyo, mama. Apay adamagampay laang. Ti kwarta ti anak ko ti pangtadam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siya? Ita? Bukbuko damatan ti sweldo na! Ay, unay matandi kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikandak iti 2,000. Sige, mabit lang ang ngarod, mama.
Dakalan ti tiyan ko, edi. Masapol nga aglive akong iti trabaho. Ay katuan ay. Ayun gayam. Di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamag. Bye-bye amlatan. Wala. Ngamdatamot amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay ama kaurnong ta iti pagbalay tanukas na. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho. Gaputa aga nakakon. Jakla kayat nga damay baga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, edi. Naimbaglakit din. Tanaira na nga ada kay Jibalay. Idinagsakit ti tiyan ko. Uwan nga rod. Kitam ni baby nagpintas. Karuprubham. Uwan tasyakit nga rod ti inana. Ayun gayam. Ni mama kunana sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabaalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamadakas ti panunutam Kanayon mo latan isaksakit ni mama. Saan madakas ta? Mala. Ay ginanakakit din. Tapno sana kumkumpormi ti mapampanunot mo. Darasag tag-igos na nakaturog pa ni baby. Amangan mo makariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Gustong da ito agigos. Agbanlawakon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Edi, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin manan tagtrabaho. Sana bali, tanalaing kanumot nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka di man hindi tang ibagbagam may papangkin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mo latta ni mamam. Uray agdadata ang makitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mo nga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laing dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabaalan atob ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agtawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay ang makabalay no kastalaang? Anya lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursuruwam ti makisama. Ta makipagnanaad kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam. Takunamot amanon ti inaw awir mo nga ubing. Unmanang. Anak mutlaang dangiti kakabsat ko ti inaw awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat. Awagan naklaan. Kano sumanao saan nun apan pansinan. No problem, manang.
Amok matkit din ti ugalit ti katugangam. Don't worry. Kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangrona, ma. Uray saan mon ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laeng, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto'y biyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalam ka di matlaang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyakan ko na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at tubngaran ti inana. Gagangay dayta anak ko. Ti may bagat. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging gaama ka ano sak. Ngam numauma akton. Hay, Jack Laamon. Amom kadimanang. Itay na panaggimatang iti siyampo di ta store. Si kamot nanti pagchismismisan dagiti kaaroba at chismosa. An? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na. Ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo. Bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta. Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pa'y lang tibirukan nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag tibalay. Apay nga ibagbagayo pa'y lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Si kapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat korta kayo. Bastos ka talaga. Si katimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak nito'y? Diyak makangas. Ipanak iti hospital. Eddie! Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka maten, Loren? Di mo la ka di mapasensya ni mama. Napunuhan akong Eddie. Iso akinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti karuba. Di mo la binaybayanan. Masapol pa'y la makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kaming iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpagi. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kaya't amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhedin, nauma akon. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Numabalin ka doan nak ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldo. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nak iti kinasingpot mo kanyak, Eden. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Ay,
Ay! Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamatimang saklot. Ay, aguray ka pa'y mat, Ay nananang tatang, saan nyo ginagawan ani baby? Kasano, di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbag pray kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mo't jay katugangam. Ang nasaysaya atan alumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang. Di ka di papanaw mo ti amom a solusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang ti bagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siya pa'y ti mapabasol. Saan kumamata kasta, Lorraine? Urnusan ta kumada ito'y. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban itinam. Saan kat ajay ka na yun asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak tag basbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadagiti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam, Lorraine, iti dati apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto apa nagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay lako ma, tamaurnos tumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.